Africa de kokide gwa ibe efojawa engomu wokide ekai odoi ibnijiju kitabale ka ache kibe diocese Mbamili ujeju le je kai edu chadu atumamone Africa ya kalme kokide ka kikili chaka be kade adona aduni adube kate nyaja adube kate chukoloko iya ka mole kokide ka wa ujeju kide kijujeju le kikile ka ache Mbamili diocese yefu ujeju kide ma ala munetane yefu ujeju kide ma ache kibe kola mabo olaboma yefu ujeju kide ma ache ku ebene kide ku ugwo jeni ugwo kirane tumele wade ade dado kide ado ka adoje kai acha be kede omawe o iye we o ibo we o kaloma ije ku kirane kide ki kube ku made no ma fragment ku ma ujeju kide achu jeju kide yumu ezanam watechi odo St. John umu ezanam anu ubele nkikile okwoku kide tela happen ubetela achi fragment kedube oje chabunewe oje do ebete oje lugu edaba ye luda ye choranwu ye rane oji olawa yiwo efu jeju leje kai enola opapa enola papa ochojo olawa so yola fu kikele kene enola we opapa ye fu de Jesus amen.